واسن الزانم يعني ولو إذا كان روجك وأمازيته ببي نعمتي يا وهم منيك تي بحساخو بكي بزرتي وبدي واسد ترسم أنا تدي يجيب ما هيش ندون بلا قالي تمام شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظر بخيرات نسال شبانات أهلا وسهلا قالي تمام شبانا ملا خيرا وبي بخيرا خوبي وشانا زندي بحار وبكين شبالي فولا بيشينين أري ملا تمام شباني مزيدة ببن إن شاء الله قو أمدس صحبتك أخوة بزماني كردي إن شاء الله أو جارك حقيقة تبي يوصل كيلو تشاكيتا كيلو جواني أوي مقطوتي بقول تمام زي بس يعني بدنا وزي الفيلم يعني بيكر ورانا هو قرآن زان مش بيك شيء نسأل الإنسان قرآن وش أنا بريفناتش جعير كتير عيار كتير ما يك وجبيني جعيرني أنا كنت بدي شو نقولش شبش ما كنت من إشكال جيز منها كوايد جعدل تاني البيتاز ما صار الفيلم من بقي بوشلها يقولوا أودي بيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد وفصل هرجي الله رب رب العالمين صلاة والسلام على خدا وسلم محمد بن سيد وسلول وليزان وسلوك من محمد عليه الصلاة والسلام ولسلم الباتوي هجا وهبال وهو قرن ويقدريا خدا الجهات وخبات وبرخدان كرنا ولسل شقا يقول بيريج وشوفان من مشن حتى رجع داوية حتى رجع قيامته قال تماشوانا قال خش كبران هجا وانتد بخيرات نسل شعبانات أهلا وسهلا كرم كن يقول برسي وهابن برسي خوا بنويسن وهبال يقول السلام دانا مشوار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سلشعبا از الكودري ما لقندي خليلا يكربران باجاري ميرديني ما قال تماشوانا أبالي فرقان قلت يوم الكودي از هاتما با مزروت الويدري مهواني سيداي كيما هبالي كيما الويدري بلي سيداي فيض الله يالشين عليكم السلام سر شعبارا سيدا السر شعبا قلت يا از الكارم عليكم السلام أهلا وسهلا وتعالى الكارم إن شاء الله بلي هبالي قلت يا أنت تعرف عربي نعم أنا أعرف بعربية از دزانم كرمكا بلي بله قالي تمام شباب بخير أخو باربا بكن شمالي خلا بيشينن أري قالي تمام شباب ربي عالمي سورة مائدة آيات دوادا دبيتش وها فرمان دكي بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى لسر قنجية ولسر تقوية الله تعالى آلي كارية هبدو بكن دتشتاب قنجتا ودتشتا قوبي سبب التقوية ند تشتا حرام وقناه دا تقوى چيا جبو قلت أمر فرماني الله تعالى تبجه بيني تشتاقو حلال كريا تشتاقو أمر كريا بيني جي تشتاقو حرام وقد أخر كريا تخوشي دول بكي هاد بات تشتاق على كاريا دول بكين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واللي صار تشتاق قناه واللي صار نيارتيه على كاريا هبدو نكن واتقوا الله إن الله شديد العقاب والتقوى الله تعالى بكن لولا الله تعالى عذابي بي دجوار أب آية أمر فرمانا مدكي تشقى تشتاق قنجو باش بي أم تيدا آلي كاريش عبدالله بكن أم آلي كاريش قناه هارا أم لسا تشتاق قناه أم نكن مثلا يك جوات تشتاق قناه أجوالا بيجم نها دوات تيك توكا دا هنا كس بي أدب و بي حيا تشنا حرام وقناه جاني ياين وشاني زندي چه دكن شقا خلقوا تعقيب بكن وتماشى بكن بهتر بلاد بين شقا وان فيديو بغن بكن فيديو بغني بكن او فيديو كبه كشفته دا شقا يورم عليه بكي وتماشى بكي وتوان تعقيب بكي وهديات ونجوار بشينن وندبنا سببه او جاني ياينا فحش وشپل وبيس دكبه كشفته دا وبهزارة بمليونة تعقيب چيوا وتماشواني وازيدت بن آباد به سببه تشتا گناه دا ونالي كاريت كن دبيقوا أم تشتا گناه نالي كاريه نكن ياو إنسان كيشباني يعني نحقق موجره بإنسان جي أبيقوا فحش وشپلن هموسكسوال ابنتي وقونكيتية دكن فحشاتي وشپلية دكن زلام والزلام اشكرا مليون 2 مليون 3 مليون تعقيب چي ويانا 2 مليون 3 مليون تعقيب چي يك فيديوهاوي بلكي 20,000 30,000
او كنا بغني كنا فيديووي بغن دكن معناه چیه اباون آلیکاریه سروی خرابیت کن یا دبی گو المنجق موی قضا هب ما سنت چدبن چنابه بله گو قضای مو هبیجی سنت چدبن قام حوالی قبول Selam aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Merhaba كلام amca. كتب مرحبا سچاوات شكو دي Nerede lan bu? Amca ben Kürtçe bilmiyorum, Türkçe biliyorum. Gel yanıma. Kürtçe biliyorsun değil mi? Dur Kürtçe biliyor bu arkadaş. ها نباشم Konuş. Selam aleyküm falan de. السلام عليكم. عليكم السلام تشكو دي أمجي اسكندرونو. اسكندرون سرچاوا اهلا وسهلا انت بكل مانجي زاني حوالي بكل مانجي زاني إيري ولا؟ هاي ده باشا تشكو دي يعني اصلي قلت اسكندروني يعني تشدرنا تشول نا أمجي اسكندروني مملكة أوروبا. ها سرچاوا اهلا وسهلا إيه باشا حوالي تجي اسكندروني نولو إيري. يعني إيه باشا او بالتركي زاني إيري. بله tamam ne mesela خاطري ama Türkiye böyle بيشتغلن اش ماردين ما مردين hani o senin arkadaşın hatırı için onun da Türkçe ile konuşacağız yani bizim Türkçemiz de böyle sakattır eksiktir fakat idare ederiz inşallah ha, senin hatırın için çünkü Rum suresi Allah Teala Rum suresi 22. ayet-i kerimede diyor ki وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah'ın ayetlerindendir. Renklerinizin ve dillerinizin farklı olması da Allah'ın ayetlerindendir. Yani her dil Allah'ın birer ayetidir. Her renklerimizin farklı olması, renkler Allah'ın takdiri. ayetlerindendir. Evet. Aynen. Yani herkes mesela diyelim ki bir Kürt sen Kürtsen çocuklarınla Kürtçe konuşman gerekir. Eğer sen Türksen çocuklarınla Türkçe konuşman ilk önce ana dilini çocuklara öğreteceksin. Yani Aynen. bütün diller Allah'ın ayetlerindendir. Herhangi bir dili inkar edersek, yok edersek ya da konuşma, yazma, okuma dilini yani yapmazsak o dil ölmüştür, yok olmuştur demektir. Yani dil neyle var olur? Okuma, yazma ve konuşmakla o dil olur. Peki sormak istediğin herhangi bazı dini soruların var mı? Vallahi yok ya hocam. Baş tacısınız. Tamam ben sana bir soru sorayım. Sorun hocam. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadeti size mi söyleyeyim? Ya bu maskeyi çıkar ya yani temiz Ya hava korona al, temiz var. hava. Ya korona yoktur vallahi yalandır ya korona yoktur vallahi. Evet. Temiz hava alırsan daha iyidir. Temiz hava. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdülresul. Aferin, aferin. Manasını da bize söyler misin? Manesini bilmiyorum işte. Tamam ben manasını sana söyleyelim. Bu Hele arkadaş dinle. biliyormuş. Yandaki arkadaş biliyormuş. Hele bize söylesin. Gel söyle. Aman merhaba. Çavani. Başım tıçavayım. Valla canı tesavi başın. Söyle anlamını. Deka manaş kelime şehadet ecmere beycam. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Yani aferin. Tıkarib kurmancı işi beji. Türkiye got. Kap kurmancı beycam. Ne o lezni sanım. Dana azep kurmancı işlere beycim. Eşhedü az kalbi xo bavar dikim. O zamanı xo ikrar dikim. Goş Allah ve tu ilahi hak ninin. Yani ilahi ki tani haya
hak ava. Ji Allah pevan tu ilaha kabul nakin am raddikina min kardikin. Yani ilahti hakkı Allah Teala'ya. Yani ilah manayı go emru fermana kanunu nizama serserime çeki ve emji kanunu nizamı milha kabul bikin. İtaat-ı teslimiyet eşeri bikin. O dizaz bağır dikim go Muhammed Resulü viya. Manasını sana Türkçe söyleyeyim. Ben kalben inanıyorum ve dilim ile söylüyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hak ilah yoktur. Yani Allah'tan başka sahte ilahlar çoktur. Hak olan bir tek ilah vardır. Allah. İlah ne demek? İlah yasa belirleyen, yasa, kanun koyan, emir ve yasak veren. Bu ilahlık vazifesi. Yani kanun koyma, yasa belirleme yetkisi. Kanun koyma hakkı kimin hakkıdır? Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın kanunlarına ancak boyun eğeriz, teslim ve itaat ederiz. Allah'ın yasalarına zıt, Allah'ın şeriatına, bu Allah'ın anayasasıdır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetleri, hadisleri Allah'ın anayasasıdır. Bu anayasaya zıt hiçbir anayasayı kabul etmiyoruz demektir. Eşhedü en la ilahe illallah'ın manası odur. Sen bunu demekle bunu demiş oluyorsun. Allah'tan başka hiçbir kanun koyucuyu tanımıyorum, kabul etmiyorum, red ve inkar ediyorum demektir. Ve yine şehadet ediyorum, yani kalben inanıyorum ki ve dilim ile söylüyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü elçisidir. Ha, oldu mu? Anladın mı? Oldu vallahi, anladım. Teşekkür ederim. Yani, başka sorularının var mı? Vallahi yok hocam. Tamam. Hocam Allah'a emanet olun. Allah'a emanet hocam. Hatire var. Görüşürüz. Tamam, hatire var. Sır çavara. Jibo bir havale ko tercümanti kiriya kurmancı zane sır çavara ahlen ve sahlen o gurbe. Haval. Ahlen ve sahlen. O gurbe. Dünyayı haçira be, fakir şeyh ağa be. Ya ana zamanı mini dahi ki zamanı Kürdiya. Türkiye men baş elhamdülillah idare diki. Türkiye men vaka Kürdiya hene kaya. Hene Kürt hene dibe are valam kurmancı nem kurmancı nizanen. Tiştik ki zanen. Yani Türkiye miş kurmancıya va çetre valla. Yani Türkiye men diyse kurmancıya hene kurmancıya çetre. Kamil bir havali kabul. Aleyküm. Türkiye ve aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Havali Hakan. Nasılsın amca? Valla iyi, sen nasılsın? Sen nerelisin? Şanlıurfalıyım. Ama kurmancı nizane kurmancı. Nizam. Arabi. Kim attı nizane? Ya matmancı. Arabi. Kafu. عربي Arapça var mı? Ha. Arabi. انا اعرف بالعربي انت عرب ايه انا حبك. اهلا وسهلا ما مهنتك باي شيء تشتغل؟ انا تلفون. تعمير. كم عمرك 18. بالعربي قل لي بالعربي. 18 18 هبالي قبطان سر شمانا جوا. أنا عربي ما فهمت كثير. 18. Tamam, sormak istediğin dini soruları var mı? Dini soru.
Sormak istediğim dini sorular. Evet. Şimdi biz TikTok yapıyoruz amca. Ey. Yani bunun bir günahı var mı? Kızlarla Ya çekiyoruz. eğer sen TikTok'ta İslam'a aykırı videolar paylaşmazsan, İslam'ın yasakladığı çıplaklık, zina reklamını yapmasan, öyle canlı yayın yapanların reklamını yapmasan, onları izlemezsen, takipçi etmezsen günah değildir. Yoksa sen gidersen, onları takip edersen, onları beğenirsen, onlara hediye göndersen, onları beğenirsen, onlara izlersen, bakarsan bu haramdır, günahtır. Doğrudur amca. Eyvallah. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Sor amca tabii. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Manasını da. Manasıyla. Evet. Gaydim Kabe'te kuaru. Beraber söylese. Eh? Utanıyorum. Utanıyorum çünkü. Yo. Ya ayıp ne kadar utanma. Ne utanması? Yani bunu söylemekte utanma mı vardı? Ayıp. Yok. Tamam ben sana Eşhedü en la söyleyeyim. ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Manasını da biliyorsun, manavi. Allah büyüktür, Allah tektir. Karıştırıyorum onu ya. Yo öyle değil. Tamam doğrudur. Allah birdir. Fakat burada Allah'ın birliğinden bahsetmiyor. Allah'ın tek ilah olduğundan bahsediyor. La ilahe illallah. Yani şu kalben inanıyorum ve dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani bir tek ilah vardır, hak olan. Bütün sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Peki ilah nedir? İlah. Yani ilahlık Allah'ın hakkıdır. İlah nedir? Kanun koyan, yasa belirleyen, emir ve yasak koyan, sadece ve sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Kim Allah'ın anayasası olan bu Kur'an-ı Kerim'den başka yasa, kanun, anayasa koyarsa demek ki o kendini ilah kabul ediyor demektir. Biz de bu sahte ilahlara la diyoruz. Bütün sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi sadece ve sadece kimin hakkıdır? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Şimdi sen dükkandasın değil mi? Dükkan. Bu dükkan senindir değil mi? Bu dükkan kaç metrekaredir? Bu dükkanın kurallarını, yönetimini sen belirleyeceksin. Bu dükkan hangi ürünü kaça satacaksın? Saat kaçta dükkanı açacaksın? Kaçta kapatacaksın? Hangi saatte yemek yiyeceksin? Bu o dükkanın kurallarını sen belirleyeceksin. Dışarıdan gelen müşteri senin o dükkanına müdahale ederse, kurallarını belli ederse sen kabul eder misin? Yok. Herkes kendi mülkünde kendi kararlarını kendi verecek. Peki yerlerin ve göklerin mülkünün sahibi kimdir? Tabii ki Allah'ındır. O zaman Allah yeryüzünde kullarına anayasa gönderecek. Biz kullar dersek biz bu anayasayı kabul etmeyeceğiz. Biz kendimize anayasa belirleyeceğiz dersek demek ki biz kendimizi ilah ve Rab kabul ediyoruz demektir. Allah da mülkünde hiç kimseyi hakimiyetinde şirik, ortak kabul etmez. Anladın mı? Anladım amca. Ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın kuludur, elçisidir, peygamberidir. Allah'tan bize ne getirmişse onu kabul etmemiz gerekir. Tamam sen yemek yiyorsun, afiyet olsun sana. Eyvallah, katıldığın için çok teşekkür ederim. Bak sana bir şey söyleyeceğim, bir şey daha. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi sen bu yemeği yemezsen, o suyu içmezsen,
senin bedenin çürür değil mi? Bedenin zarar görür. Evet. O bedenin sağlam olması için bir gıdaya, Allah'ın yaratmış olduğu gıdaya muhtacız. Bak ben de, sen de. Bu bedenin ayakta durabilmesi için Allah'ın yaratmış olduğu o gıdalara, o meyvelere, o sebzelere, o yiyeceklere, o suya muhtacız değil mi? Evet. Sen desen ki ben Allah'ın yiyeceklerini, yemeklerini, gıdalarını yemeyeceğim. Sen kendine zarar edersin değil mi? Aynen Doğru. bunun gibi bizim manevi tarafımız Allah'ın yasasına da muhtaçtır. Desek ki biz bu Allah'ın anayasasını kabul etmeyeceğiz. Gidip kendimize başka anayasa kabul edersek zarar ederiz. Mecburuz. Vallahi. Madem Allah'ın suyunu içiyoruz, Allah'ın anayasasına da mecburuz. Amca Evet. sözünü kesiyorum da ben canlı yayın kapatacağım. İşim çıktı. Tamam. Tamam dayı oğul Allah'a bey. emanet Afiyet olun. olsun. Her şey için çok teşekkür ettim. Mala tamam. Serçava. Ahlen ve sahlen. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bir dahaki yanınızda abinizde canlı yapacağız. Vega darzi rojib darziye naşki. Li amanet ev aşiya korona il khonakhin. Ve darziye il khonakhin ev darzi yani zarara. Ale evle nabim. Amanet. Va gelek ihtiyari gome ditine hatta nehav salak nekhoşiye buane girti pişti ve darziye gelek mirin و هناك نخوش يجيبون ايغو ماناست كنا بيشتي درزيره نخوش كتن مرن بيشتي درزيره اف درزي ازلي اولا نابن جناب دولتي كافره انيا چيك کرنا دمته دنمت كن تست درزي خو علاجي خو تست دكن تست دنمت كن دجربين كلام كن ايغو قمنا بيشني بلا بيشني سل چامارا خيرا خو پار بكن بله گلی تماشاوانم خیره خو پار بکن تماشاوانی من هندکن مثلا ایگو تشتی فحش و چپال و بی ادب و بی حیات بیشین بازار الوات تماشا دکن ya canım Türkiye işte oğlum o tek bu havale ma kurmancı nizam ben az mecburi bu ara Türkiye işte oğlum kavi havaleyim kabul bek Selamünaleyküm. ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu خيراتي تقول شيء انت تركي ولا سوري؟ أنا كردي من أين أنت؟ أنت من سوري انا عفرين تبكرمانجي زاني داكوكي وبالي هابي كرمانجي چاوي باشي دي السلام عليكم چاوي باشن تشواني تباشي صاحبي ويا حوالي تبكرمانجي نزاني مقو حوالي عربة مقو حوالي عربة چاوي باشن جان ثابت تشواني صاحبي ابا جوزي اوي يا بالي منه سر چاوال مقو بكرما حوالي تبكرمانجي زاني نو كرمان هذا باشم والكوجان باشاري نتل كوجان باشاري
تركيا ما تركيا Tamam Kijan Başari. إزمري Sar çavanı mesela aciz merdini ma. الله سلام خالد Başım. Ne de ka Ayşe tahe dena oğul beş taraf. Hatire tam. Oğul bey. Ana mesela. Sar çavara ana mesela. بله گلی تماشاوانه گلی خوش کبران اینجا یا تیک توک جمالارت بمانه حرامه یا گو او ملاجی ولی تشتی فحش و چپل و بی ادب و بی حیا و تشتی حرام بیجه گناه لیوتی گو حال و آیت و حدیث و واعظ و نصیحت بکی ما چما گناه آره کرم کنین گو قمر بیشینی ملا بیشینی بله مو شفایش الله تعالی بیشینی بخوازی yani şifa desteği Allah Teala diyem. Sar çava havali Muhammed Şerif sar çavanım. Kerem ka sar çava Kijan Şerif. Havali Muhammed Şerif. Kijan Muhammed Şerif. Az vinas bikim. Xo'bdan askirin. Havali Muhammed Şerif. Munaggalak Şerif ana idi Kijan Şerif. अरे गली तमाशावान अब खैरा को फार बकन तमाशावानी में हिंदकन उजा जाना थलीका खुल अकराना टेलीफोन بدن من پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی نیکاها هری گو برکتاوی مزن بی یا گو مصرفاوی هندک بی چقا مصرف هندک بی برکتاوی جزافا فهمو یا بی قبول بکن سر چابا اهلا وسهلا حوالي محمد شريف وعليه كلام كنا حوالي محمد Peygamber aleyhissalatu vesselam dube çartışt sünneti peygamberana çartışt sünneti peygamberana haya feheti u behna hoş nikah zavaç ab her çar ahlak-ı peygamberana böyle kelam ka havan başın can sahibi uçavanın Estağfurullah denge de hoş ne ya denge de kud be. Seyda mera dua ke inşallah. O da işte abi bu iş var da abi katış. Az müşkil planlığı. Kudre Muş planlığı. Sır çamar anı. Mera akes. O da işte razı bin. O da işte razı bin. Perişte acime perişte bir dua kım. O da işte razı bin icmale dua bıkam. O da işte razı bin. خواهد دعای تاجی دعای ماجی قبول که ایشی و الهمینه انشالله دعا که اتکم کشفت دعا که ایشی مره ورسیده İnşallah Allahu Teala likar bet khayre de inşallah ama bedeyim. Eyvallah. از سوال
فاطم شيخي من بيجم شيخي من أبا هدية حرام هدية إيش تهرن يا أنا قلت اشتا قنجو باش أم جاني عينات اشتي باش بكن أو هدية حلالة ليوتي قلت اشتي فحش وشفل بأدب وبحياة بكن انجي و تشتي حرامي بي أو برجي أو هدية حراما ولا أي مرة أري ولا أي مرة شيخي إن شاء الله دعاك بول أجي من دعاك هم دوامي رياي سامتي قرآن مش بيت بله عنا من شيخي من هذا اشترى زبين إذا باش ولا دنجت تجي قد بيت دنجت قد بيت أنت داتا ضعيفة خلاص انتهت من ناقشنا شيخي من هاي ناكني إذا باش تناخذ خاطري تاخذ راح تبدي سجل تنتهي ما نفعك شيخي من دعاء خسر مكتوب اشترى زبين رحمه الله بس مشكلة طبعا يا أخوة أمانتي قادمة اشترى زبين رحمه الله يعني تماشامان دكاب خيرا وبار بكم لا تماشاماني ما هني دورا صدي قبل 24 مان شو اقول يا يعني تماشامان رب العالمين دي سورة التغابن آيات شارادا دبي يعلم ما في السماوات والأرض هو تعالى تشتري العاصمان اجي وتشتري العرديج زانين ويعلم ما تسرون وما تعلنون وتشتاقون دزيجي وتشتاقون اشكالجي تكن خده بيزانين والله عليم بذات الصدور شد لا دبي خد على بيزانين پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي جي نكاح اشكال بكن ونكاح خد جامعة دا بني كلامكن السلام عليكم عليكم السلام hocam. Tamam çavanım. Çok şükür hocam durma taştı. Baş yani usabim govlan çolena. Are hocam şoğulna durma taş çavay. Maşa kuda kavat bide bu çi şu kari dikin. Vallahi koğa niskadı kına hocam. Başa kuda kavat ve bereket ettiğinde inşallah. Kardeş de razı hocam durma taş çavay. Valla başa ul kijan başarına kijan başar. Amsi ara hayvan şanurfa. Sar çavara. Ahlan ve sahlan. Tekizan bajarım. Aş başar merdine ma. Sercava seyda. Mago. Ha seyda. Ne kadar pırse ve habın pırse xobıkın. Vallahi seyda perseme çok şükür nahakitin ekanız yan persi dikin. Tamam mı? God dena az pırse keşvakim. Az. Beke seyda. Ka kelime şehadet imkanı işmire peşin. Terkibe Arabi ben demli ben. بكرمانجي عول انا بعربي كلمه شهادتي بعربي تبيجي ويجي بكرمانجي معناه تبيجي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله اذا كان معناه يجي بيجي معناه Allah'tan başka ilah yoktur. Te Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Resulullah onur. tamam da kaze peşim اذن دبي ازباور دكم معناه اشهد ازباور دكم
گوش الله به تو اله حق نینن يعني اله حق يكي بتني هيقو الله اله معناه ويتشيا يقو لايق عبادته بي اله معناه ويتشيا يقو امر فرمانا قانون ونظام سرسلمة ديني يقو قانونا شكل ها اف الهتي يعني قانون شكرن حق الله تعالى تنين حق تكسيديا وازدي سباور دكم قو محمد رسولي ويا قانون شكرن حق الله تعالى تنين حق تكسيديا وازدي سباور دكم قو محمد رسولي ويا محمد پیغمبري ويا فهمو بله گری تماشاوانم مثلا نکاح دبی گو اشکره بی اشکره نکاح بدزی چه نابی و مهد مزگب تا نکاحی خود چه بکن و بالدفیخی دف عربانه يعني دنيكاح دا دعوت دا كيف الشاهية بكن زلام شخول الدفرك برقصن العرباني بدن بيرك شخول الدفرك الدن ننب حبدا برقصن كيف الشاهية بكن نحراما ليوك نها دوا دين صالونيا دا ولوا نابا قندو درا دن زلام و بيرك وقيافته روت و تازي دناب حبدا وتكبنا دسته حبدا وواني كماچه ومزيكي ودهول وزرنه تينن çalgı malgiye teynin ab harama güneha. Ya mesela falan kas. Hali hazır. Tı devleteke dünyayı kanuna ve ne kanuna İslamiye. Tı devleti hali hazır rojilata navinci. Alet bir devleti İslami. Ne devleti İslami. Millet küçük Müslümana. Le devlet yönetmavan. Anaya sayavan ne İslam'a. Yek devleta İslami jinina. Hamu kanune beşerina. Layıklık o komünizm, o sosyalizm, o demokrasiya. Benim. Kerem kayın go kameraya bir şeyini bile bir şeyini. Kerem ki kameraya dişeni bile bir şeyini. Çim ama havali Muhammed Gutiyan nikali bir şeyini. Net haval nikali bir şeyini. Hatta hazar takipçi te çene ben nikali bir şeyini. Hatta hazar takipçi te çene ben nikali bir şeyini. Kerem tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Çavay خالو. Hoşçakalın Mustafa'nın. Sağ bir خودش سر راضی و Kudenam. امن دیاربکر. Çaba kuda Diyarbakır'ı. Sur. Çaba uçuyor gittim. Çava? Abi çe işe undikin, işe vaçıyor. tekstil. Bu tekstil ne? خالو؟ بله. إذا كان مقول دنجي الموسيقى تي أم جي فهم ناكم دنجي واسع في مركية وقلبالك تي أم جي فهم ناكم. أري. إذا ناخذ خاطري وقت. صرت شعبي غربة. بي وغربة. أري.
راسته گو پیرک فوترافی خودینی سر فیسبوک لسر واتساب لسر تیک توک و زلامی غریب وا فوترافی بین حرام گناه ایدی نهاد با تیک توک دا پیرک جانی اینا دکن به ادب و به حیات شنات به جن و خوشکاتیا خو همی کی درد خن شو خوشکاتیا وال سر روی وایا پیرک درتین حمود بری وال دربا قرقا واستوی و پورا و روت و تازی yani haramet şeki günah yani. Bale ab kripto para haram günah. Ab pare bitcoin'i e vaka vaji program na dişi vaka vahana. Yani laka geli tamaşa bana. Amel bede boşana fazla dip davi. Tamaşa bana mı hendikin ya? جانا كات تليكا خل او بيستحب تليكا خل اكراني بدن هوا تليكا خل دجاره سرهب دجاره سرهب لاكراني بدن وي اموجي دركبن لك هيدي خبلا خيرا وبي دجاره ولو تليكا خل يدن اولو سرهب اولو لقنا او اموجي دركبن ام تكمنا كشفتي ده ماذا كسنينه يا تماشباني ما عندكم يبا كسي بأدب وبحياة بهزارنا لو تماشتكن إيمل فيدريم بيستحبني يو مرحبا سجاوا أهلا وسهلا ماني بو ياو تيك توك تشتا حرام جيت كاري تيدا بكي وتشتا حلال جيت كاري بكي ها نام تشكي حلال دكن تشكي قنج وخير دكن ونجي الفي وعظ وصحبتي قداري دكن ويجي خدان خير دبن لبلي ايجو تشتي حرام وفحش وشابالجي دكن هنا يجي الدستة ده تد حرامية ده بشغلينه جناه تد حلالية ده بشغلينه خيرا رب العالمين سورة النساء ده آيات چانا دبي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مهرا پیرکا بدل خوشی بدنوان يعني او زيري گو پیرک دبر مهره ده شخوره خوازي هاگر مال هاگر بچه همه دي چه خوست بدل خوشی بدنوان هاگا واجي برزا خوا تشتك دانوا اي ميرنو بخن عافيت بي برحتيش خونه بخن ليقو نبر رزا بيركا وبي ون زيري ويجي بسطينن او تشتيت بر مهرا ويدن ويجي بسطينن حرام گناه هاكا بيركي برزا خو زيري خو دانتا بخوا هاكا برزا خو نديتا نبدلي وبي توا پري وبي بدين شي نكار يجي بسطينن يا هبال مثلا يقول قمرة بيشين يجمنا بلا بيشيني ليه هنا جو تعقيب شيء وانا بنا هزار نكان بيشين ليش ولا زعنا بيش كا السيدة أس قمرة السيدة بيشين سيدة السلام عليكم. عليكم السلام بابا از لکارم از لیشم سيدة الكاري از شو سيدة ناخذ تنين سيدي چار پنج دقیقه ممایه مگو از که از باشا سيدة مگو هلا دنمه بکن و دبن ناو شوادغش بروی منه والله هم مسيدات ديت مقول كا از جيرة قمرة بيشينم منن باش تو فنومن تيك توك بابا والله سيدة إذا كم شوفكن بله سيدة فنومن تيك توك میجی بدی وای حوالی می 1000 انا چار 5 دقیقه میجه مگو از هندک ماز خلاص من سرمون مگو از المال تک میکنم حالا چوي چد و چناو مفكر باشه سيدة وشان زني دست بكره مفكر ميته تلاتشان تمساشان بله سيدة روشوي باش ان شاء الله سلامته والله سيدة الحمد لله سلامتيا ما شاء يعني تماشا وانا متخاطب بي سيدة ما يجي تعقيب بكن بشوفينن وفيديوي بغن بكن طالب بكن قال تماشا وانا ان شاء الله
اب 25 حبه گونه حال بدر الما تماشا کن از هیدار گوی ان شاء الله ونچن سیدا جی بشو پین تعقیب کن هون صحبت اول تيك توك نورمال درس هالشيء سيده هون سرشق سيده كان مجاري وي طيبتي اغلب بالطيبتي از برسي تماشاوانا برسل ددم وجانا آيات وحديث البر من هكا مفرصات دي آيات وحديثات بيشم وبرس هبن از برسيوات ميزينم قابا برس نبن از حتى ولو آياتك حديثك بيشم قوي دي برس شد من از برسا برسل ددم ده باش ده باش خودي سلامتي خيري بدو مباك و هبال بو حذر مود كاره بك بله فیض الله یالچن سیدای می فیض الله یالچن قابا بو خود جانا هم لسر زومي هم اخلاق اسلامي دخوينن صحبات دكند عباره رو پیشما لا والله باشا لاغلب ادوشانا زندي دم ويدي انترنتا مشي ancak tera وشانا زندي بكي باشا والله قنجه لفرصتا مزاح جناب سيدم evet ne mi قلت بي فينومين جان وشان زندي مالك بدي ابا باش هذا خاطري زي باش هر مازي بتمشى سر ابا خاطري كم شو درس كم بوفيج شو درس كم ناس بنا يكز ميامد السلام عليكم غالي يسال قناش غالي عجيب شاوي باش جاني وصابي انا خالي حاجيما از ملا انا حاجيما ملا تاو چتك باش شارد كلات باشي ها تشكيري دياربكر تشكيري على قال عجيب استاذ اجي ونار الثانيه المملة ناس ناكم مش كودرينا غالب ايه تشكيري اش مرديني ما لا الله يستر استاذ الله وايد مش كودرينا مش كودرينا ملا أنا درك أقوله خوش لي بكشني إن شاء الله أنا كم هنا ما كيف تشنابي جانا فمونيزاني كي yalnız o kalabalığın denge mezar hoşuna çıkıyor. Le canıyla pırsaj vatkin, o pırsadıkın baş yani tişnami. Ay kiki. Barışyan. Selam aleyküm. Aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam çit ki başı. Başım canım sahibi uç çaman uçi başım. Allah metana خودش ترازی و باشن. مش كودرينا. ام خاق بايز دينا. بازيده تشعبان وسهلا. خودش ترازی. اجمرديني ما مرديني. كربولان خليلا. سرچاوا hocam. بله. باش ان شاء الله. مچي چكاريتكن. ولا ما قد شجنا كنا قرر رشتنا. باشا وشغالات بخن اري والله شغالة زاني حرام قناها شغالة نبخوين زلالي دي بدنا ما ماذا خطالة او خورتاني دايا او كذاب او ميدا او قرشك او يعني بويت شغالة جحر لكن جحرية ندني دا وزلالي دنا مالي خوشي ودنا شغالة خوشي بدنا خوشي يكام شاكن خوشي ما خنجبيات الشيء تنا امن جاك وده شلون قلت انا بهزارة تشتي باقش وتمييز وحلال دانا
هو دندقة بقى النهكة بقى فندقة بقى فستقة بقى مويشة بقى حشيرة بقى أوقات شتي حلال هنا شير بقى دمسي بقى شربتي بقى شاي بقى لزو بقى لقهوة لقولا نبقى قولا وفانتا واتشيولو نبقى أوجي زرار ولا إذا كان مقول فرسي وهابن كرمكن فرسي خوا فرسنا وهابن كرمكن فرسي خوا بكن نا والله خوجم جاني تساق ببرا إيه تشتي قلت وتاخد لك أنا مصادة وهابي هذه فرصة كيجوكم اها بك يا خوجم أما كلمة شهادتي كون كان بخير خوش من بيشن شكو بيجي كلمات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام باشا معناوي شو كانش ما نبيش المعناوي از شهادتي دكم رسول خديم يك از شهادتي جاك از شهادتي دكم رسول خدايم محمد مثلا دبي خدا يكا أري غاستا خدا يكا اللي دبر ده نويت بيشي دبي از باور دكم بوش الله بيبا تو إلهك حق نينا يعني إلهك تاني أمقام دكم إلهي حق الله تعالى إذا إله معناه ويتشيا إله يجو أمر فرمان المبكي وأمشي أمر فرماني بقبول بكن يعني حق تسليمية وإطاعته ومش ويتنير بكن عبادة معناه تسليمون يعني حق قانون شكرني حق يصماي أمر يساق جوي تنير أم جوي قانون شكرا حق قانون شكرني حق يصماي حق سربسكروني يساقرني أم نادنا تكس يمدنا الله تاني يعني إلهك يبتني حق هيا ودي زاد باورتكم محمد رسولي ويا راسته از پرسه کلتا سوال کم بله تو شافی یا حنفی ويقا چهار مذهب اسلامي حق هنا شافعي حنفي مالكي حنبلي الشافعي ما نبلي دهنك يعني دهنك مثلا كيجان راحت به از قبوه دقرم يعني تنا مجبوري إلا بمذهبك تاني بقري دايبه جي چرچوا و هر چانا ده نکوا ایجي تب كي جاني ما بفرق ناكي از شافعي ما ليه تجنا ده وكا حنفياتكم ليه ميجا خود تو گري حنفية دكيان گري شافية دكي ميجا الميجا فرص بينج الميجا فرص انا نيبر وعصر مغرب وعشاء والصبح اوانا ده هر چار مذهب ده وكا هبن الميجا فرص ده هر چار مذهب ده وكا هبن ليه دي سنة ايوان حنفية او سنة واجب نجي درجة واجبي فرص هما بيجي نزي كهما از دلميجي ده ايه فرص وكا شافية وحنفية هر چار وكا هبن لوكا حنفية باس سنة نمجبورية جانا كم جانا ناكم سنة يعني از بچاوه واجبوني وكا حنفية الوانا ميزينم وتقوى از باور بكم قولو واجبت بيقوي دي از ويشي بكم دلميجي ده از وكا حنفية ناكم يعني الميجا سنة ده نه الميجا فرص ده هر چار مذهب وكا شافي اها دكن ميجا فرض حتى قضاء خرات نكن ده بازي سنة انافن راسته ياو انساني قو قضاء وي هبن جغيني زماني خواه مجبوري خو وجغيني زماني خوارني وجغيني زماني عيشو خباتا مجبوري قو تجمانا خور عيشة كي كاركي بكي جغيني فان وقتا دبي قو توقتي خو حموكي تبي تتقضى درباس بكي حتى تبي كازي السنة يجيكم دبي حيلا دبي زماني خو بوي السنة دبي مشفونة كد بهار قضا كخوبكا ايدي خلق غلط فهم بكم ماذا بحثا بقى تشيدي ناكن بحثا قضاء بحثا السنة تنت كد بيقو قضاء تعمل سنة تنابن يا قو قضاء تعمل تنكاري جباتا زيادة بكي تنكاري غزماغا زيادة بكي تنكاري البر تلفزيون البر ماتش البر موسيقى البر غوغند وجباتا تنكاري زماني خلويش درباس بكي يام بحثا بيناكن يام بحثا سنة تنتكن ناقو قضاء تعمل سنة تجد بي يعني نقو نابي جماعة أبب ترى بقولهم هاب كرمان جماعة قشك شافينا جنالوي شافية جزوي قضاء دجا از سنة أنا كم قضاء مهنة از قضاء وقت ميجا وقت ميجا ده فرض دكه پاش قضا دكه برا پای سنت أنا كذا
Yani eğer tujim tüvederi melleti ki geri tu mesela kurman cemara beji yani ricam iste beji tişteki han nave geri tu hamasa tu pişi qazi xrat ki bıra qazi taneminin paşe da bazı sünneta ve sünnete hiç biki kurman cema sünneta nakın بله dest sünneta qaza da نگه قضا هر وقت دبن نگو زمانین میجانی برو تنین دتین میجانی برو قضا بکی هر وقتی هر لمه اشتین قضا کرن اما سنت خوشی بکی قضا خوشی بکی جانا سنت او جانا مو قضا بله درسته قلت لك تمر هي نه والله خديش رازي او لباوع عبدي جور هي عبدي جور كفته هاي راسته كفته ما عبد قره يا ويا تشاوت بيجن فرقوش ازهات ما وي دريجي قامت تناديتي من تناس نكري قوم تناس كربونا ازهات مسر مزلي زيارة احمد خانه هري ويسحات زانم صراحي وانا متناس نذكري قوم تناس كربونا من وتا ما يبقى هبره عبدي جور خاربونا ومن نخار ايش مثلا امنها تسا ديجي خزل امرونا مترا تبوي ميواني ما مترا تشكرا لامنا بازدنا امنها اسكي شارينا الاسكي ام شيري بازد ها مسكير رندن باز درناني يا تركي ناب مركزي مركزي ما قرمزي توفراق محل سي هوا اصلا سيوان تلوان نيزي وادراني مزي توبراخ نزكي ما وي دريجي مار دينيكش كوي دارينا يا خاخي مار دينيكش كوي دارينا يا اجي ازمهك بري الوربهم وانت مار دين خاقي كوي از خلقي دار جيشي ماردين كربوران دار دار جيتي جيشي اه دار جيتي حوالي ميجي هنا سويا دانا ديك منه ارجان هي الويدري تنازلكي ارجان ارجان اغلي ناس لكم نا لرمضان ديك من ناس تكمز رمضان قلنا ديك من نوي إلياس ديك من ناس ارجان شيدر اغرل درا وده لا دو لا بيان ناس بيتي Suadi Ercan ki انسان abi. والله سوادي يا نظام يا مش بيركر ناوي داري زوار لي هنا ناس بلكي ناس نكن يعني زعفم بداري اما ایدا باشا مگو دنا خواهم سر چوار آتن وستي سر چوراتي خاطرته خورن بنهره خدا خیره و قبول که استر خودش زرا در زیر ساوس خود. اهلا وسهلا والله اره گلی تماشاوانا گلی خوشک برانه شا دکامل ویدی وشانا خوازن دی داوید کن حواله کی گوتیا زیده دنگی خو بلند نکا ما بدنگی بلند ما نصیحت چید من راست خبرات یا دنگی منی بلندا لبلی شکل خبردانا من ابا گواز دنگی خو بلند نکم از نزانم بیشتغلم اجي بفي هواي از خبر ددم راسه تجي حقلي خبرات تجي از حق دم تجي بلي قال تماشى من خير وخشيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نا يا بي نا اب چون خلق كانن دشين